дастгоҳи санитайзерро Саиҷон Асроров баҳри пешгирӣ аз бемории коронавирус сохтааст. Ӯ мегӯяд, ки дастгоҳ автоматӣ буда барои пошидани маҳлули антисептикӣ хизмат мекунад. ҳаҷми ғунҷоиши антисептик дар ин дастгоҳ аз 2 то 5 литр мебошад. برای پوشیدن محلول آنتیسپتیکی به دستان و این تجهیزات به ما منبع جریان و سیمی شبکه سیمی و اینجا دستگاه مخصوص برای حس کردن دستان ما خدمت می‌کنند. дар нишасти матбуоти ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба рӯзноманигорон гуфт, ки дастгоҳи санитайзер дар доираи лоиҳаи пешсафи донишгоҳ аз ҷониби 3 нафар ҷавонони фаъол сохта шудааст. абдураҳмон маҳмудов, директори парки технологӣ, дар бораи таҷҳизоти сохташуда маълумоти муфассал дода гуфт, ки баҳри сохтани дастгоҳи санитайзер 3 рӯз вақт рафт ва имрӯз он дар даромадгоҳи биноҳои маъмуриву таълимии донишгоҳ насб карда шудааст. дастгоҳ бо қувваи 12 волт фаъол мешавад, мегӯяд директори парки технологӣ. нархи минималии дастгоҳ 300 сомонӣ муқаррар шудааст. در آن تعمیر ماندگی وقتی که دست رو داشتید نمیگی یک تا 2 سکون انتیسپتیک رو میپاشد، یعنی این و آن را استوار میرسند که انتیسپتیک کم است، یعنی که کم صرف شود. چیزی خوبی نان است که این خودش با نرخ ارزان ساخته میشه و کار یک نفر رو که در درآمدگاهی بیناها در بنیادهای بدون تشکیلات کارخانه میستن آنها رو از بین برند. یکی شرکتی شخصی علایده رو برای انتیسپتیک پاشیدن آن رو از بین برند. این انتیسپتیک در آزمایشگاه نوآوری پارک تکنولوژی از طریق اشتراکچی برنامه پیشرفت تشکیل ساخته شده است. ما آن را که علاقه اپراتور گذرانده به بیمارخانه کلینیکی کسیل‌های دیل همچنین به وزارت معارف و خود دانشگاه ساخته نصب کردیم و روزانه از باز نقشه داریم که به خانه بچگان، خانه معیوبان و کلوبی آن بچه‌ای که امکانات محدود دارند با ما ساخته با نمایش تقدیم نماییم. абдураҳмон маҳмудов, директори парки технологӣ, афзуд, ки аллакай барои гирифтани патент маълумотнома ирсол гардида, рӯзҳои наздик дастгоҳи санитайзер дорои иҷозатнома мегардад. ҳамчунин дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар доираи лоиҳаҳои грантӣ 13 лоиҳа амалӣ гардидааст, ки яке аз онҳо лоиҳаи пешсаф мебошад. ما علاقه ساختیم در یک چند بینای دانشگاه علاقه نصب کرده که در دانشگاه از این تجهیزات سیت هست در درآمدگاه میشه. ما فکر می‌کنیم که در درآمدگاه فاکولته و دانشگاه که کاری می‌کنند که بچه‌ها پیش از درآمدن رو با درس آغاز کردن این رو درس وقتی داشتن خودش انتیسپتیک میزنه البته می‌کنه تحصیل زد. یک تجهیزات دوام درست یا سری ساختن ممکن است. ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Муъмин Шарифзода афзуд, ки аз давраи пайдоиши пандемияи коронавирус дар донишгоҳ аз ин беморӣ як нафар корманди техникӣ фавтид. баҳри пешгирии коронавирус дар донишгоҳ тамоми чораҳои беҳдоштӣ риоя шуда, раёсати донишгоҳ тасмим дорад баҳри пешгирӣ аз ин беморӣ дарсҳоро дар дубаст ба роҳ монад. Дигар фавт наштааст дар байни устодон нисбати онҳое ки мумкин дар хонаҳои худ ба набудан ба кор номаданд канду камтар беварсем чӣ қадар тавонистем ва тариқи молиявӣ дастгирӣ кунем зарурияти харидори доруҳо бошад бо харидори дорувориҳо вай кардем дастгирӣ кардем медонам чӣ қадар маблағ вай шудааст ки агар вай медонистем бешакли ҳисоб мекардем манат маоши як вақт ҳаваснам кунем мисол як маош барои ҳаваснам кунӣ харидори дорувориҳо вай ташкил карда шуд ва онҳое ки беморӣ гирифтор шудан нашуда аммо ба ҳамин сабаб ба кор наомаданд. дар соли таҳсилӣ 2019-2020 1423 нафар донишгоҳи мазкурро хатм намуданд, ки аз онҳо 1253 нафар зинаи бакалавр, 84 нафар мутахассис, 86 нафар зинаи магистратураро ташкил медиҳанд. ректори донишгоҳ гуфт, ки маросими дипломсупории донишҷӯён тариқи расмӣ ва фосилавӣ сурат гирифтааст. ӯ мегӯяд, ки нафароне ки соҳиби дипломи аъло гардиданд дар маросими дипломсупорӣ ширкат варзиданд. натиҷаи сессия мо шумо гуфтем ки тамоми донишҷӯён новобаста аз маблағи хониш қарздор буданд, тамоми онҳо ба супордани имтиҳонҳо иҷозат дода шуд ва аз рӯи
نتیجه ریتینگ یکم ریتینگ دوم اونها جنبست کرده شدن. یعنی برای همین نتیجه ویم 91 از 1%، یعنی بسیار سطحی بلند شد. اما بعضی دانشجویانی که با سبب‌های گوناگون اشتراک نکردن ایام میتوانند که من بعد آغاز درسان مراجعه کنم و با امکانات داریم که باز من سپارن اگر کارزار اکادمیکی داشته باشم. هر در دو سیمینه تشکیل کردن و سیمینه یکم سیمینه دوم یا اینکه هر یک مقدار دانشجویان به طریق فاصله‌ای وابسته است، من اختصاصشان وابسته است امکانات‌ها و اینکه هم وایرال نکنه که فایده‌های که معین شده است من رو وایرال نکنم. البته ما ایستگاه آمادگی داشتیم. تعداد عمومی دانشجویان در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان 7076 نفر را تشکیل می‌دهد که از این تعداد 3438 نفر در شعبه روزانه و 2215 نفر در شعبه غایبانه تحصیل می‌نمایند. همچنین دانشجویان از دیگر دولت‌ها 331 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند که بیشتر آنها از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و روسیه میباشند. دانشگاه نیت دارد قبول دانشجویان خارجی را طریق آنلاین نیز به راه ماند. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.